kuririmba mundeke jewe ndirimbe ugutamba nimundeke jewe ntambe nibutse ibikoko umwami Yesu akora numva noshima Yesu n'umugabo nibutse ibikoko umwami Yesu akora numva noshima Yesu n'umugabo kuririmba mundeke jewe ndirimbe ugutamba nimundeke jewe ntambe nibutse ibikoko umwami Yesu akora numva noshima Yesu n'umugabo nibutse ibikoko umwami Yesu akora numva noshima Yesu n'umugabo yaturinze ibihe n'ibihe Yesu akora we numva noshima kuririmba mundeke jewe ndirimbe ugutamba nimundeke jewe ntambe nibutse ibikoko umwami Yesu akora numva noshima Yesu n'umugabo nibutse ibikoko umwami Yesu akora numva noshima Yesu n'umugabo yaturinze ibihe n'ibihe uwo mwami Yesu numva noshima yaturinze iminsi ku yindi uwo Yesu uwo mwami wa Yesu nomushima kuririmba mundeke jewe ndirimbe n'ugutamba nimundeke jewe ntambe nibutse ibikoko umwami Yesu akora numva noshima Yesu n'umugabo nibutse ibikoko umwami Yesu akora numva noshima Yesu n'umugabo. Turabashimiye mwese Imana ibahezagira cyane. Uno munsi twagendeye studio za Ntamvura Idahita TV. Ego turabashimiye ku kazi baduhaye muri ino studio, hamaye muri bwa butumwa bwiza bwo kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo. Reka turirimbe kano karirimbo. Wewe urakuramo inyigisho na karirimbo k'ubutumwa bwiza, k'ubutumwa bwiza, k'ubutumwa bwiza kari n'inyigisho cyane cyane kugwaruka eka no ku bandi bose. Jewe ntangazwa n'abigeme kandi ntibagiye abahungu bakiriye Yesu, bakemerera ibyigenze bikabakuba hose kandi bitabagaba. Jewe ntangazwa n'abigeme kandi ntibagiye abahungu bakiriye Yesu, bakemerera ibyigenze bikabakuba hose kandi bitabagaba. Uramubabaza Yesu mu nkovu z'imambo, uramutoneka Yesu mu nkovu z'imambo, uramubabaza Yesu mu nkovu z'imambo, uramutoneka Yesu umwe yakubambirwa. Ko mwari mwagizwe umuco none ko mutamurikira abari mu byaha, bazogira umuco gute ko murikiwe na mwebwe mukaba musa nabo? Ko mwari mwagize umuco none ko mutamurikira abari mu byaha, bazogira umuco gute ko muri
kabamusarabo uramubabaza Yesu mu nkovu z'impambo uramutoneka Yesu uwakubambiwe uramubabaza Yesu mu nkovu z'impambo uramutoneka Yesu uwakubambiwe reka gukimanitsa hamwe cyo guhindukirira cyo gutabagura shyira hejuru umwami Yesu reka kumutukisha hose muhesha icubahiro reka gukimanitsa hamwe cyo guhindukirira cyo gutabagura shyira hejuru umwami Yesu reka kumutukisha hose muhesha icubahiro reka gukinanitsa hamwe cyo guhindukira cyo gutabagura shyira hejuru umwami Yesu reka kumutukisha hose muhesha icubahiro uramubabaza Yesu mu nkovu z'impambo uramubabaza Yesu uwakubambiwe uramubebeza Yesu mu nkovu z'impambo uramutoneka Yesu uwakubambiwe uramubabaza Yesu mu nkovu z'impambo uramutoneka Yesu uwakubambiwe uramubabaza Yesu mu nkovu z'impambo uramutoneka Yesu uwakubambiwe uramubabaza Yesu mu nkovu z'impambo uramutoneka Yesu uwakubambiwe Imana ibahezagire cyane turashimiye Sitiyo Zanamvurida TV kandi tuyishimiye kuko n'iki kiganiro cyo baririmbyi mbaye uwa mbere agitanguriye kurumva ko ari amahirwe menshi cyane Imana ibahezagire cyane mwarahezagiwe